Aumbra GCN page so meaning at the Adjoa searching. Mr. Subscribe to my channel. Found some ya bell on the so, obey a notification. And some air cost woman will be obeying your BT, and I say obeying your share, and will GCN page ha. Ora kwesi che dan so ono na oye Ashanti Regional Communications Director. Na ora kwesi che na NDC fo ahye na bufu. Na ebufu ni mu no na wakeka na dwen. E de akere NDC fo. Na Oman Penida da His Excellency John Dramani Mahama. Na ora kwesi che dan so na bufu ni mu no ni sema okan ebi enese. Aho NDC program o ba chese. E dem pa na ha. Na Oman Penida da John Dramani Mahama abroye president e wo Ghana hanum na obu oman no e den sika e na ode ebu oman Ghana hospitals na mo so ya mo se mo asisi mo ya kwan na de ade no e den sika no de ye aho okoni krom north e na okoton eye ne papa ne nantwi bi e no de bebu oman ya na asesen e na NDC fo mo ha dwen sa na de nti a owura kwasi chei dan so e kanadwi na e ne se o chese NDC fo ha dwen papa NDC fo ye nkrofo bi a omo betumi ama pressure na wudidi kra o rebefi se wudidi kra na watina NDC fo ye nkrofo bi omo betumi ama pressure na wankasa wote air condition asin so na ififiri ififiri boni efi ura kwasi che dan so e che NDC fo omo yom hu ni papa na ni na enese na no budget ya omo be ready e de omo a oman Ghana ene budget ndi de nseme wo de bebre na de NDC fo pa omonti asede se budget no taxes won do insu tax electricity tax boiler tax trotro tax petrol tax hey and one share ka kakra to would them come ba do tax e dan na utimi ke from ba do tax NDC fo chese budget no tax no endorse na Ghana fo se mu COVID-19 ni ba ya mo call lockdown ya nanado mo fa insu free mo fa light freebies se na e mo de you see something and say and ya to abewie 1 year plan do 6 months in buy just 2 months plan buy and nanado say insu na mo use ni free na light no mo ntua ho kan and ya this for omo ko radio station e do mo ano omo ko TV station e do mo ano baby o be na bia omo ntia se nanado say yentua tax because COVID-19 e buy no abema na gap aba oman no yesi kasemi koyie kra nti yentu tax de be ya na na do be yesika na ode agu oman na NDC fo se tax endorse do be nti omo nti ase na eno omo call eye Otek FM jumede watu de dwabre na dwabre jumede no so no omo frɛ NDC communication team members ni bi NPP communication team members ni bi no mo akohia aya discussion adwen bi omen na discussion mo ye na NDC fo san so kofa e water bill na light bill na boiler bill na dia na be se ye fa ye tax jeje na no ru akwasi cheche se aho na NDC fo na mo se won ti aza na be se ye tax no aha cadence kana na do fa mu man free SHS na Ghana fo mo mba e ko ni free no free SHS ma do chase kan ye na do chase kan indian free na mo be di no ye na do tia enti se na do se COVID-19 ya ba COVID-19 ya bai e na amema na gabo ado man mu na yesika se ba akofem tie ntwa tax a NDC fo mo so monti ase mutu futu e de egu Ghana fo ani aha nti se nti ro kwesi cheche se NDC fo ye mu de nyanya mu de na mo Oman Penida da John Dramani Mahama a oda NDC party na no abro ye president na obu oman no e de sika no di bu oman no enya tax ya bi no di no di bu oman no anasa okoni krom no cotton ne papa ne nantwi bi no di bebu oman taxes can NDC for criticize na mo criticize and what is the meaning of that maba I didn't tell this for motesa na discussion mu na Dr. Cash our host e wo dwabrim so e bi so ura kwasi cheda so say enti sisi ensu na mo de ma ye free na mo ji musia light na mo de ma ye free na mo ji musia no sisi free SHS so mo de ma ye free aben bi beba no waka say free SHS na e wo Ghana henta ama na gap abeda yesika semi nko yenti yentu ya free SHS no tax a ene nso e beka ne say na nyoro akosi cheche say eye game eye politicians no mu game enti ne sa ban foforo ba no budget tax e wo free SHS 1 eye normal na che say
insu na use free ni ye free na ye pese ye kase so we see you a water bill no tax fine any problem because tax dey nyam o man no tax na we be bia o de be toto o man no input na ni ye na enkanko na yeso yetumi akoye nim na mo nana light ne de yin na ni ya ni free yen bi musie ne ekoto light a ye bi so mo se na light da be free yen ka hom ka chen se wa auto light every 50 cedis no na do se won ka huti nana yen de light yen tumi tua ho tax sare ye water bill ni de betua bola say yen se yetu bola gu a e kro kese mi de yetu bola gu a wo de iska nti se bio nkro kitinkiti mu no akra say wotu bola gu a utu iska kumasi wotu bola gu a utu iska takwa de wotu bola gu a utu iska nti bola tax insu tax ni de betua banana yes the electricity ni de nya de yemu bi betua because I quite remember say abra free light by no okoto enkofu ma complain so radio stations ni be a program enkofu friend e ma complain say light no enya de ni pen na nya bi ya te ho hwe nti na light ni de nye na na ebetumi ya tua tax no sa na yi na adofie nti ensem a ora kwasi che down so e de etuya asme buso asem to fa ni to na David what you maka bio enti dem ade no be ye aba wetimi de nyam atoto upon say adwobone e ba wo mutirimu so mu be ha system normal system ne adwuma mo ko fa China fo ne mra mo ko ye say ya man koda ni ko school ana koda ni ko wu ani ade ene say ya dia his excellency tie ndc fo a me dey san ka Ghana no ye da ba bia ye dey sa share dem fam but go so good ene ye ka say ewiasim ha wo pe ekro a wo bon ho modern the fight against covid make me aka just Ghana ka ho Ghana ka ho what I say Africa say make me aka say any make me the second or third and I woko ya say Boris Johnson or the staff and team say baby adu ni de ayeka ko Italy o si say nyanko problem ko Spain natural world leaders a wo mu nim say wo mu obibi Donald Trump na say for and natural Ghana and what me ba wa bra wo mo mask kra na o de nam when you free why you free na nam what I say over say ofa me pesa oboa me wa kakra yeah me ba ti minti se ye ji sika se de okay covid ye ho modin a yabo se ye ji sika ofa sa wona ma ofie na oni omupia kokroma sa wo kire o bebi oni omko ebia let's go we are going to the mall ebia wona onana no mpia we are going to the mall we are going to what you say onyi ni se ankasa table round no information no ba Ghana phone semwa because at a point in time no make I say only obi say be share wa no so be what argument say sika no a ye gigide aboy ho bra no eye free e ma dis ni ka so ye be tia uti eye free man wo obi abeju sika eye free man wa wo ye timamuni no eye free man but the government has to pay senator so let's look at the playback. The government has to pay, but now it has become a burden for the citizens to also pay. Why should it be a burden for upon taxation? And now, na taxation na oh me pato taxation na taxation na no na dibu mai. Da be no obi kodo ya di na fom sika bebu mai. Mama ni sika wo dibu mai no ne papa na ntwe sika no kofa ya ya na. E dem na sem na mo pesa mo kan. Free education no e free for the children. E free for you the parent. But the government is paying for that. Obana odidi no abani tua obi abeju ska da be no obi abebo puma ka se enkwara no feeding grant ne fabra ejaji bia be koso bia ban be no yes ofi hunsuo no eno anya de no ne nam that is it offer very good offer say uche ya de obua yen offer otie asema kojo opon gruma ya ofuase yirebi MP kan no o say we are paying tax for COVID free water enjoyed to fill economic gap. Gap yes. Not to say a car COVID sabreno insurance ho car boy no e was see the tax no yes an gije to one yes an fanchem inti me ba o inti o chine bi so be ubeti say bi aban bi aba o see oh and a free education no and also at the gap bi aba economy nim inti now we have to increase one or two sectors or taxes to also fill gap na free SHS would it be right? Bia wo bu ma bia no sanete amamuo no wo diska no na de akwa ye adwuma no ya diska no free nipa no ho na de akwa ye adwuma e de aboa oman no sana etie aba bia ni ho a wo dua koko
abaya dwuma no ne se obehwe se munwuma no bekọ yie na mo nso somatimi enye bi na mo de abre no wo ba brofo ma ye say government has no business doing business. What government does is to create an enabling environment for the people to thrive and also for the country to thrive. Sana grow it here and to be better ha no catch yourself COVID no ya ka say you free ntino ya wo ya jijiska no person say we wan see the another 20 pesos na wutua no say 20 pesos no won kwa na ya free ho ya free nipa millions of people ho okay ya keka bom ya de akwa ya adwuma wo se de ya de bo man no akwa ya yi a wonam so yi say kwa no wonam so free da man na offer akwa ne so wo tua tax but your tax na ya dije ye no eno abi na de koyi kwan ma wo wonam so no ntesi ya ye ka say senya de a wo bekwa kofa baby a wo betua tola utua bibi utia bibi anya tax kakaka etia na dey eti enti sa dey na say you now better with the tax stamp ni ade no what I say that's the indirect tax na ye dey sanity enti omu ndisi fo no to anwagu nipa ni omu to anwagu nipa ni because they say omu lusu battery no court omu ko parliament omu lusu anya omu ye basa nyina no amaso enti na na omu pe bibi e dey aka na aba na the tax aba na aba na the tax aba wo bra wan kasa na okofa sa independent power producers ne bayo wa ko for independent power producers na ba no yesi yan fa sika kakra bi yes 20 pesos ana meboa yan fa 20 pesos ne nto so na yan sika ne bi mfa ntwatwa sa aka no a wo si afari ne nyina petrol no what is that some petrol no 30 pesos I would have sanitation pollution 10 pesos what is the matter say wa ko fa sa problem ne ba ye yeah wa ma ya boka over 12 billion dollars ya boka na wie no na yesi ye nyina ye ntiti yesika ne kakaka 20 pesos ne ye 10 pesos na ade ne mo boa no ne mfa nyika ne mfiri ho wo se won pene na ko sika ne mfa nkoye won sika won kyeme ebia mahama wo sika bia wo gu Dubai a on ko famra na ye ko fa nko tua saka no afasima ba ko behavior ni what I say won kasa so no ana ye the cause of the problem won mo so ne nkofo enne won mo anu dem wo mu kasa omna the same people officer 12 billion we no ade nke be ye 12 billion hospitals are kasa ye besie we be say 12 billion can't me see and na akoye ka edaga na 40 so e wo se etua power ya wo kasa wo dey bai power no wo dey wo say edu time bi o mo say ya dey abamon koton and this papa won koton say Abidjan turn be 13 wo to wo dey be 20 something what about better one about better me tell say kilo per him am specific but me tell say every coast every coast lower than a friend say Ghana and that is the fact but this is a walk back I bet me as setting no ahwe eti me dem me did say yama Ghana for no tia say ade bia no his excellency ye no oye e dia maye na etimi aboaye so wanya maye amfa amoya budget wanya maye no amfa amoya ye ne be kwa nwuye all right offer go mame landing on this note na me mfa ento so Ghana for nya hu say o bre no de nka so anya big deal and they make can say wakase Ghana de ka 200 and something billion Ghana de ka 291 billion and then Ghana de kasa and then Ghana de kasa e can be sectors number boss so kire wo and make say and then Ghana de kasa e kana wo kan one sem ning na no e sika e accumulated Ghana no so ye bosi aye je ne yetua ana ye ntua bi yes service debt no yeah almost every time it's that no service yes service interest na that's one what I say o kwaje 2 series na wa kwaje bosi 100 series na say 100 series no si wono ye 10 series a na just say wo ka wo de na 110 and eventually no enye say sika na wo mu ka ho asem no na mmom na bibia no de wo benya wo so de tua no na wo de tua na fe wo gusu na wo boabo ma na mama na yiye enye won this is for bu ma no kan sa no mu de take Ghana ha say thank you very much okay as part of the COVID-19 support no tax rebate buy no paragraph 117 baby amenya caretaker minister maybe sano no or say provision of a rebate of 30% on the income tax due for companies in hotels and restaurants, education, arts and entertainment. Entertainment, the radio stations come with your tentem na. It goes entertainment. Who entertain you? It is a one can be a baby. I will say entertainment and travel and tours
for second, third, and fourth quarters for 2021. And it's a pious him na why? So 30% no entertainment radio stations can one. Danny Boy Jr. also Dr. Cash. You may show live Chronom Amasawa Hospital. Ujidam Nyamishra pa and Musa Abattoir. Very long. Also Dr. Cash. Patrick, in fact, why a factual statement. Ghana phones yes,